Республика Речила ялды культура жүрджесем патшалық пұлыжывне күра күш үменже хулжын забырашы. Кажал пәдембе пилік және клуб шеклеші. Вәзенчен тыватышне шулдалық вешлені чен худаямалла. Юғынма бұшланы шүрцене варатты прен юзашы. Ялзенче клубсем пұжыларма шей, тада вәзене камвали ергене кердеші. Шагайдузене хуравластезе пирен пұлдарулы хушкане шербю тада канаш районе зене шитсе гурджы. Михайлов Крапур нагансем культура шуртне хали хаваспах шүреща. Ике шулка аялла шені клуб тунухышын пурныш самай улшынча теші ялчиннесем. Везене пірле пуштарын малы вағыта усылы иртермелли тата пулдарулыха талантармалы вырын ергеленне. Клубра халі тұғыр кружок ишлет. Унта аслысемте кишіннесемте кымылпа шүреща. Спорт мероприятия земир термелли семде бур, шашка, шахмат, доминола. Да вылясе теннис пирень, садели заневали хадер, шамрак семвали, кашны, шамат кунзинчи, пирень, шамрак сен вечере булать. Унда ебир юрламада варенет пер, ташлат пер, саванат пер, менжинченде шамрак сем, шава дирек пиде юрадаши пирень, теннисла выляма. Шахматла выляма бледни, Вячеслав Александров ялды пултарулы хушканне пилік мышшул шүрет. Бұл юрламада аста роль сенете лайық вылять. Ял хастарысем час-часах спектакль сем, сценка сем лартаща. Ытларах кулышлы сенен камыллаща. Артисем кашны уявдельнещене программа хатерлеща. Ял халықне концерт семпеха в халантараща. Концерт семпе шүреппір, иты район сене шүретпір. Хавырбадада келзекаща. Недавно Канардан келзекарыш. Красный мискинжен келсе кайрыш. Таушкасы земде бульжес. Вот самбик бір-бірін батне шүрет бір. Пирин коллектив шеш пілиятлы. Фольклор коллективі. Візіне пиде савын зақ халық бұғад. Хамырда савын зақ шау концертсіне қадырлестеп бір. Візіне келі жеген юры зімбеле, тажы зімбеле, и бір стен кызем лартма юрадап бір. Халық пиде пиринбе савынат. Михайлов Крапур нагансем ялтары хизене талантармалы программа нахудшынса пілтер ача пычатата спортлапты кетуна. Она киркене кертме хатер семпетевиштерме шичыралы пентенге усы көрна. Халі кундан ирен кайшын ача пычата атылмаш. Канаша юнинчи аваспюрт кипечре пурна консемте юрлама ташлама оста. Мерчень фольклор ансамбльне вунчи чешин чуреть. Репертуарда чывашла тата выросла юрысем. Артистим репетиция сенернере ике худ ялты клуба пуштарынаща. Малдан варащак шуртра школ мастерское пулнам. Малданхе клубынде бирен киви булна биже. Унда сивече, худзанда жанмасче, вудба гутна, хал кунда шлеме лайық. Ончукнём биге халық шүремесші, халық шүрет клуба. Биде бойла аппаратура земілзе бәжеш, тірлерен, колонка земілзе баны, аппаратура усилитель зем, биде бойлам светто музыка зем, биде бойла, биде лайығынде, шамрық сем сабынаш. Эпе, танцевальный кружога шүретеп. Мана онда пити келешет. А тебя они пе, каждый концерт да шүретеп. Онда Таша сем, Юра сем, пире лартабараща. Пельцер клубаю сама тавата миллион тенге уерна. Шене аппаратура, саса, тата шуда хатересем туянна. Ялты артистсен сцены шене тухмалы шипушне шенетня. Асла рурещен сем уйрамах алыш кружокне камылаща. Кунда весем перперенбе калашса епанаща, чунебе канаща. Шамрак сем вараташа кашнеха васпах пуштаранаща. Ялты пултарылы хушканесен концерт шесене спектакль сем курмах халых яланах ешлан пуштаранать. Чувашенькаларым вали Елена Дмитриева, Надежда Андреева, Михаил Солин.